Assalamu alaikum. Ekendeshler, Müslüman tuğanlar. Biz azında Kore'de, Changnyeong şehrinde piyaz sezonunda bir günlük işte göstereyim dep video tartıp otam. Hazır bu жақта bir Baratanı göz şerif olup işleyen getirtamiz. Bu жақта görüp otasызlar. Qatarından porter, bongolar ketip atjat. Şu bir günlük piyaz taşıgan işti sizlerge buyurulsa tartıp gösterip bergenге hareket kılam. Dört, beş, 6-7 porterге tutamiz почти. Koreyan yollары ушундай. Aldı уже piyaz sesnoklarını alıp şalıyı koyuştu. Malzemelerge piyazlardı tepsiye koyuyoruz. Hazırlıkta vakit tank saat 5:30. Şunday vaktlarda çıkıp işte başlap bu жақта Kırgız Müslüman tuğanlar şu Tangza'dan bağımlılıktan keyin Burası işe girişet sezon uçurunda. Hazır gün emi çıkayın dep soğlaları bu taraftan görünüp çatkanı sürü. Kaçak 7'den dele okşayız ha. Okşayız ha. Şunday 5-10 yıl murdagı Zakısga ketip atkanday toygo ketip atkanday ketip atабыз. İşimizni oңунан берсин дейли. Sezon ötüp ketip atat. Daha bir ayta kete turgan nerse biz geçe gana mına korona olup kaldыңар деп bizde bu жақта администрациясынан айтканынан koronaga karşı özü negizi tapşırdık эле, тест tapşırdık эле, korona ekesiңер деп sezon uçurunda bizdi больницага чакырып калып 10 күндөй больницада жатып калдык şu sezon uçurunda. Geçe gana şu больницадан çıkıp Kuda kalasam da bugün işti başladık. Canlan, özüdagi canlan şunday sezonda iştey turgan şurada canlan şu işteydiğin adamların bardığın eме kıldı. Больницага jaktırıp 10 günдөй лечение kıldı, жақсы карады больницада bizde. Şumal tamagı menen andan keyin çıkkandan keyin da kompensasiya төлөп бере турган жагы да бар экен. Буйруса ал нерсесин дагы биз документтерин толтуруп тапшырып койдук. Документи жок, нелегалына жүргөндөргө дагы компенсация төлөп бере турган
болчу. Мындайча айтканда рахметиң барбы, жокпу, бардыгына бирдей көз караш менен дарылап, сен рахметиң бар экен, жок экен дебей дарылап, еще компенсация да төлөп, мындайча айтканда биздин ыраазычылыгыбызды кабыл атат да. Allah razı olsun. Şu kare ülkesine Allah Taala'm hidayet versin inşallah. Bu kare ülkesinde bunday karasan negizinden İslam, kare ülkesinde İslam dini var. Müslüman az da. Oşondoy tazalığı, жақсылыгындай мамилелери жакшы баарын эле дебейбиз эми. Арасында көпчүлүгү жакшы адамдар бар. Жамандары деле бар эми. Алардын билинбейт да мындайча айтканда. Ошо бизди дарылаган врачтарга Allah Taala hidayet versin деп дуа кылабыз иншалла. Ошо кече больницадан чыгып, бүгүн ушинтип сезон учурунда кетип атабыз кыргыздар. Boğanın başçılığında tervallar менен чыгып кетип атабыз. Men менен шерик болуп иштей турган Мурат Жомарт деген Мурат болот. Жомарт, ассалому алейкум. Ушу Мурат экөөбүз бүгүн иштейбиз. Кече эле больницада чогуу жаттык эле. Бүгүн Алланын насыбы менен ишке чогуу чыгып калдык. Портерлерді болса, кыргыздар бул жерде аренда калгандары бар. Анан собственный сатып алып, минип иштеп аткандар бар бул жерде. Негизинен ошо Kia Bongo деген машиналар жана ошондой портерлер менен ташып атабыз. Иш жакшы. Эми мынау вирусу гана токтоп мешать этпей турса, буюрса мына корейцтерге дагы, корейц телефондоруна дагы ыйла жеңилдик болот эле. Ошо Алланын насыбы менен ушул жерде Алланын берген рызкысын таап жатабыз. Буюрса баары жакшы. Убагында мында бир 5-6 жыл мурун почти ушу бир кыргыз акенин ушул Чаньон шаарында же ушул Корея өлкөсүндө пияз ташып жүргөн сезон убагындагы тарткан видеосун көрдүм эле. Мына эми ошентип ошол видеону көрүп, бирок эч элестеткен эмесмин. Мен да Кореяга келип мындай иштеп калам деп эч ойлогон эмес элем. Бирок Алланын насыбы экен ошол. Мына буунар азыр аз калды. Пияз бойлого жетишке дагы. Ошентип 7-8 порттер жетишип келип калды. Бул жагы бийик окшойт да, туман экен. Ого, пияздар неметеле экен, жылыно эле экен. Мына жактары бир аз кечирээк пышат окшойт.
2 машина bölüngen yaşaydı. Manda ılıp jamburga karşı plyonkalar menen jabıp koyuptur. Piyas boylağa ketip geldik. Şu piyazlardı çıkıp taşıyoruz. Fırından birden girip atacak. Boylağa. Bunlarga tuğanlar piyaz sezonda piyazdı çıktıp vardı porteller nereden koltuğu alıp çıkıştı. Mantip çıktıp elbette kıyın iş. Kıyın çıkınlığına çıdap şentip mekendeşler bir tuğanlar İşte Türkçe düşündük. Manda dastan buratan Jomart burat. Manda akırkı maşinayı yüktep baylap atat. İşte taş atabız. Aydayverin. Tuz aydayverin burat. Tuz aydayverin. Aydayverin. Buraya sen sekiyin burun. Tuz aydayverin. Oo. Yalnız düşmedi. Ya toktong. Ha? Normal tuz aydan da tuzrak aydan da bırak. Beska mes. Buraya verin hem. Beska. Bunlar ketuğanlar. Piyaz düşükte alıp ketip tağız. Bizge çeyin Çanyonu köp yıldan beri işlegen Müslüman tuğanlar ketişti, vazılığa moydan. Alar жүктөштү дагы жакын бүт, жолдорун бүт нерселерин. 잠시 후 과속 방지턱이 있습니다. Ошондуктан биз аранда ыкчам кетишти. Акыры жол тартып кетип атабыз. Ушинтип ашып кетип атабыз. Pedallar çıkıp ketip atabız. Bilinmegenden kıyla da bir yıkana. Bacamızın aydan 3 nokta kaldı. Bizden aldıda ketip atkan niyet degen taksir ötüp ketti. Dün bulaktıktı. Dön bulaktık niyet degen taksir bolot. Özgün rayon, Özgün rayonu. Negizinden Şanyong'da özgündük tuğanlar көп ekan ha. Bizde özgündük. Anday perivallar menen düşüp ketip atабыз. Скоростан чыгарбаш керек да. Скоростан чыгарсаң машина ойнап кетет. Өзү şu подъемдордо мынау скорость менен тормоз берген жакшы экен а, мындай. Мотордун өзү менен. Караянын бүт жолдору ушундай тоолорунан бери чыгып кеткен. Туугандар ушинтип жүктү албалы түшүп кетебиз. Алып бара турган жерибиз 20 километр. Почти тоолордун арасында кетип атабыз.
Şu tuğanlar piyaz turalı sizlerge emnen ayta alabыз. Piyaz taşış degen özü жақсы eкен. Бирок көпчүлүк адамдар чыдай бербейт bunun kıyınçılığına. Biz özümüz daha birinci yol işlep görüyoruz piyazda. Cumuşu kıyın ele. Şoğa kimnin qanday suroolor bolgon bolsa ошол сезон тууралуу ушул Кореяда жүрүп же болбосо Кыргызстанда деле кандайдыр бир суроолор болгон болсо көрүүчүлөр комментарийге 약 600m 앞에서 합천, 창녕 방면 오른쪽 방향입니다. комментарийге жазып сурасаңыздар ошол комментарийден сиздерге жооп бергенге аракет кылабыз билгенибизди албетте. Bilmegенибизди дагы биз дагы бул жактан билгендерден сурап үйрөнүп атабыз. Андыктан туугандар 약 300m 앞에서 합천, 창녕 방면 오른쪽 방향입니다. буюрса ошол Корея өлкөсүндө блогерликти баштап атабыз. 잠시 후 두 번째 오른쪽 방향입니다. Ушул каналга жазылып Кореядагы кыргыз мусулман туугандардын кандай жумуш кылгандарын кантип келишкен тууралуу 잠시 후 두 번째 우회전입니다. алдыда видеолорду чыгарабыз. Заводдордо кандай иштешет, кантип эс алабыз, ошолорду видео тартып сиздерге алдыда буйруса көрсөтөбүз. Ошондуктан каналга жазылып 다음 안내까지 계속 직진입니다. унутпаңыздар. 잠시 후 과속 방지턱이 있습니다. Туугандар жетип келип калдык. Адреске дагы мында алып, пияздарды ушундай алып жейишет экен. Kaç kılay? Kaç kılay? Bilmeyin. Mesut boşalt kılay, iki adam geldi. Mesut boşalt kılay, kaç kılay? İki adam geldi. Мына пиязды ушинтип алып келип складтарга ушинтип мындай өзүнүн палетине жыйып атабыз поддондоруна. Мына Ниет брат, өзгөндүк Дөңбулактан. Адес батан. Дөңбулак жетти. Алга. Батан жаңы. Ильичевка. Бул братан Ильичевкадан болот. Ильичевка. Кара дыйкан өзгөндүн. Аркы брат өзгөндүн Заргеринен. Дастан братан Заргеринен биле? Заргерден биле Дастан брат? Ирусудан. Ирусудан. Бул жакта туугандар дагы кыргыздар бүт. Şu küçük at versin bardığına şu işte atkandan bardığına. Hazır biz oçurt tutturabız, mesaj yok bol. Na tuğanlar. Koreyada Chanyeong деген жагда piyaz qanday жумуш deb qiziqqan bo'lsangizlar, shu videoni ko'rib biraz da olsa bilib olsangizlar bo'ladi. Chunki ishlab o'tjat. Arkadaşlar kanalımızda sıkılattı. Oldu bırak az. Nage tuğanlar bu ikinci reisimiz. İkinci reiste жақшырақ
Çıktırdık, жақсы тегізірек қылып. Baya benim çiresizde biraz oğuk kaldılar. Bismillah деп. Çıkıp alsak hem fayladan inşallah. Mınake tuğanlar, ikinci reysini alıp ketip atağız, Kuday kuruysa. Fayladan жақсы çıkıp aldık. İkinci reysni buyursak barıp sklatından düşürüp jeyip aman abetke çeyin daha bir reys kılganга hareket kılabız buyursa. Her bir reysde 220'dan jeyilip atat bizning portlarga. 225 oktan buyursa iş жақсы. Şunday akçasını aşıp bütördü. Qancha adam olarken daha sizlerge aytıp koyam. Sizlerge kızık bolup atışı mümkün. Akçası dagıça. İnşallah. Sizler dagı Kırgızstandan görüp atkan bolsoňuzlar, Koreyaga gelgenge niyet kılıp hemen hareket kılsaňızlar bolot. Anan Koreyada жүрgөндөр bolsa, şunday aşnaydağını bilseniz, başka şehirde olsanız, keyinki жылkı sezonlardan gelip istegenge hareket kılsanız bolot. Aldıda dağı şu piyazdı antep çıktı taşıganlardı video kılıp tartıp çıkarabız. Oşondan görüp biraz da olsa video alıp, ondan keyinki жылdan işke gelseňizler bolot buyursa.